titiang sairing. Tom sanang semedia malih ring dewek titiang biaku. Adi lantas napa nanti angon rapi paling cerike mengken-ken kekayun menadi nang tegarang adu arep. Mau ke dewo masih pang nama buat pemindah kali ini. Lunas lugre titiang ratu biaku. Ya diasti ngan titiang memadu sarang imo agung. Yang derah ring manah titiang padah sarang kayu ide. Ya neng ide sampun ngiringan. Titiang ngapinin malih. Titiang wantah ngiringan kaler biaku. Paras arbenaya puniki wantah atiang titiang pinako panyak tokore dewa iriki ring dewa pura mana kengin gilek seguluk ring puri ratu sang prabu. Aduh agung kina sapuniko yukti swarga sekala yang kemana handok titiang. Aduh ini kebecikan pulung cokor ini apa? Man, yang merpat lantas lian jenglah pianak, lian merpat saya apa warane jeneng. Seni lantas dulu ada kape ini banyak, milu makalu kan dicampur sengketo. Yang bepeneng nang kedek pekenyung, seni mula ulah yang sejeron hidup ajak mekejang ruruh nih sengketo. Nah, yang subah untuk paman. Kita kayu gelahnya nampe nih natu tamane ada deh baru banyak buat pangubah dia nih raga tanggal luang benernya nanti kepulinya inggih yen sampun puput nadu inggih durusan jadi bakal kemudian Inggih terus memarga titiang ngiringan dulu. Agung pergateng ngrawuhin titiang menawi teu wenten bahasane syarat mo. Sing jadane sangat syarat raosang mo. Mo muledot ketemu ngajak adi. Mo Agung. Suwe sampun Mo Agung netenanen lunga mriki. Sane mangken nembe meduwe kayun mriki nyingaken titiang. Adi, enggih titiang. Ne raosang mo unuk pianake jani ada di puri cening bagus bego. Oh, ipun ngurah bego. Benar. Len duga sepidan ton nene cening bagus dini di puri. Jani jak temen sarasane kenah moke. Ya diastu sing pianak ban nglekadang. Kitu kenah moke mana di kengken. Mana titiang patah sekali kayun mo Agung. Manggane mo Agung pawikan. Sadarengipun ngurah bego. Kangkat putra penyeledi riki. Ipun nak sampun biasa ngireng titiang saja deh. Inggih, yang ipun enten medbejina. Nuna sampun reng titiang. Nah pisang nak adi, yen ken mbok nak sadar lah noi jeneng. Pedalem nak maro-maro radane dini dipuri kangen putra adi. Inggih. Sumalia Mo Agung, sedang becia Mo Agung ngrawuhin titiang meriki. Wenten nak ide atur titiang rengangan Mo Agung. Bunuh apa tadi? Suwe sampun titiang ngirengang Mo Agung. Lurus Mo Agung. Memarga Mo. Ya, nenai cai. Sugro tiang. Udang tumben tadi rapen gelah ngenikeun cai pang tangkel ken Mo Agung gelah. Rita kala ide lunga mai yani subuh-subuh kan sing taen ketu. Yakti kendan. Sajane. Kemon niki. Nah, wentan ini tiang niki nunggu menisir. Oh, atur itu. Cai bobok. Inggih. Jangan tanggil dari bang cokot dewa, tene. Men kengken. Tidak ya anak, kayu meriki. Putra nggak ngurah bego. Inge. Bakal raw tangkel ken gelah. Inge. Kenapa? Menida ija. Kalian ke atur ya. Sedang belah ada galah nih belah. Mau tangkelin ija. Pamit sugro ya. Bego, engalen mai paken ibu nih. Nih. Nak udang dewa keto tangkel ken ibu. Nak udang ngingke-ngingke ke keto pemargi nih. Di dewa kadang bakal ngentos lini hajong dewane makeun ate dini. Dan naik keto melangi si kancut panjat ganteng.
Nang tegarang melang pemargi nih dewane. Cek sing teman bunyi ngakin ke kene. Tengteng nak kancotnya tengteng. Melang. Nah, ya ratu. Siang kene tegak nenek nang siang. Penyingaane dia cara nak ngundap. Nah, makanya medawa kene buning. Aduh, kenyam nih. Cara tulis sangeh begini. Mana dewa? Belinya malu meneng nih. Belinya lu nih.